Oh, here is the Austrian climbers. Crikvena. Evo nas na Crikveni. Lijep dan. Nema puno sunca. Jedinarika. Evo na stanovima na Alanu. Lijepo predvečer je kupancija. Strici i buba. Spava se frizbi bubi. Dišemo. Ali svako živi neki dobar san kad idem u planine. Kad idem u planine. U planine gore, dolje i posuđe. Zaista ne bih htio biti nigdje druge. U planine šire, a i jame. Želim ići dok srce mi ne stane. U planine gore, dolje i posuđe. Zaista ne bih htio biti nigdje druge. U planine šire, a i jame. Želim ići dok srce mi ne stane. Christian and Rene, last steps to the highest peak of Central Velebit. Šatorina. Berkheil, Berkheil. U ruksaku idem zale pod Mekišku. Evo, bili u šatorine, sad bježimo od Korkovac. Zaista ne bih htio biti neka kisela, baš ekstremna. Želim sad dok srce mi ne stane. U planine gore, dolje i posuđe. Zaista ne bih htio biti nigdje druge. U planine šire, a i jame. Želim ići dok srce mi ne stane. U planine, sretno. Via Dinarica. Budako brdo, jako lijepo pogledi na tamo sjeverno-dalmatinski akvatori, otok Pag. U daljini se vidi Soščica, najviša planina Lošinja. I evo, šta reći nego Budako brdo, a to je Bok ekipa, evo Budako brdo. Ekipa iz Austrije drma Via Dinarica. Eno, baš skupe tamo. Ovo je Istijana. Srednja Juni Jović čeka tamo. Lijepi pogledi na Pag. Šire. Kada krenem, kad se pokrenem, volim kad se izlet pretvori u let. Volim kada kreneš, kad se pokreneš, volim kad se izlet pretvori u let.
da krenem, kad se pokrenem. Evo nas na kraju street treatment Via Dinarica. So guys, was it good? Volim kada kreneš. For Via Dinarica. Cheers.